filama te whantala whātul whawhonga lea tunu ule nei fo ia solua, alo mai o le whaupoponga o Tala mai Sāmoa. Ua momoni atu le whapteitele le malo e tau walatu le fionga le sui pandemia, tuala Iosefo Poni Fasio, e le au nanga whai pea o le sootanga whaapaanga, a le Fred Hollows New Zealand International Agency for Preventative Blindness, ma le whaalalpa patonga le WHO, e le tuina mai leo la latu vesoaswani e tufa e nai mata tiwata, pe a mai asiaki whaasoi fua malului nei whanau umale atanu. O le whaftai le fionga le sui pandemia, i le au nanga le nei mwhai ai ona o atu le vesoaswani, i alo ma whanau inu i tua, e whaafai tau no latu moa nei a vanoa, e sa ili e ni mata tiwata vesoaswani ai latu. Ona e tawa telo lato maua le au nanga ato atoe tūlanga tau ia wa onga, pe a wha le leia tilil tūlanga le ai. Wa fautua ina le fionga le sui pandemia le mamalu i mātua i nui tua. Ia whaonga te tau le awa noni a nga i mai e sa i lia le fesoa swani mo whanau e mo mia le fesoa swani. E foi le taltonunga whaawau pēr le fionga i Tala. O tangata Sāmoa po mātua, e avela lato wha mua i le pui ngol soifua malolo i no mata o le whanau. E iai fo i le sao le malo i le pui ngo ia fo i tūlanga. E au fiai le au whaingaruenga ua o na o oina e pe o na iai fo mai mata ma tausi soifua wha apitoa mo le tausinga o whafonga. Wa iai fo i masini wha apitoa e siaki ai whafonga i tātou whale mai tele i moto tua mtua CV. Ai le ngata i lea, wa iai le au whaingaruenga ua na o oina, e tua i whare mai whaai tuma lo. Wa fuafua ina fo i le au wai o le au nanga le pen wha Sāmoa, e whaatino ni siaki whana wa onga, e na ia vave o na maua whana ua mo o mia le vainga po le mata te wata. O le masina nei walata le teimi e tai nai le palolo i tau sanga te itasi, a e tua nai male lotu ta maiti. Peita i o popolengo le fionga te fituala, i le ngoto i o le vasu e su e le malo di usila i o latu ngata i fale, ona o se tasi leo vaenga le o ngā sami e tai nai le palolo le fioanga. Wa whai loe sui o le fioanga po o matai o le nuu, wa mai ona tusia le tusia tu inatu le malo, ina ia whaia i se whainga vave la vea i elo latu ngata i fale, mai ini vaenga e o ona po le swau u foi e ono liki mai lalo le alititai le mea ua taatia ai le vaa, e a afiai i a fingota mai a, ona olo lato wa fioanga, e whaalangolango tele i leia molo lato fafonga tau mafa. Na whaamtala e se matai o le fioanga, o le aso to nai ato no lato wa ai ai le vaso su e lea le malo di usila, o whaarua i e leisi tuanga i leisi tu, se i o lava i le afiafi na o lato wa ai ai, ua peio fōlinga ua paulia, o le au waa wa ai ua ifo i lalo, mai na manatu i lato o loo whaatino ni ngā luenga. Ai i le pongi sā lava leo le pō le aso to na i amalama le aso sā, pa ato au lato mauti no le tūlanga ua tupu, ina ua taunu watu malu le malo ma le vaenga le tinei mu, ma waa pao ma nga i loa i tai, ma ua wha maonia i e lato, e moni le va aia nisi o lo lato wa fioanga, e wha pia ua pa ulia le vaa. Wa wha maonia mai le fionga sui pandemia a tuala Iosefo Poni Fasio, o ngā yoinga o mai le puipuinga leo le siu manga, po le ngā te whale o a fioanga o loo ua maa ngoto i lea vaa sue, e wha tupe uma ele malo ni usila, mai ua malanga mai fo i lato wha apitoa, e wha tino ngā ruenga la veai, e tuso le tomai wa o inai i lato. Peitai, e le tu wai fo i le fesoa swani langolongo sua le malo Sāmoa le vaengo le siu manga, o le anga lurue wha atasi pea, ma le malo ni usila, o se pa anga e vāvāla lata le maftanga, ma tele fo i lulatu sao, i le ati nae o lo tātou atano. O le vaiaso le nei o lo ave le whaatawa le malo, le soifua malo lo ina o le mafaufau, ina ia lea a fie le whaati nongo ngā ruenga i te tonu ofisa mamatanga ruenga le malo. Ona oni whaafita au lea a fiai le mamalu le au whai ngā ruenga, mai i te tonu ainga, e ka le sia, whapea fo ini whaala patonga,
a oni vā fo i o tangata whainga ruenga lava la tau. Sau noa le fionga le suipa le mia le tala ino lefo i whata ua le malo. E to tele la tu te le whata waina pe amani e ina le nei whawhita auli. Ai whaato a ano lava iai, ai watula i mai se whaalawe lave le i mawhauwhawina, na whaamanino le fionga i antuala, o loo mafuri i lantou e maa ue le whawhita auli ni nei o le a fio le mawhauwhau i te tono ngā ruenga, i le tupulanga televou, e le tūlanga whātoa a mata o na saili ni whainga wō. O a fianga mai le maa losi le whaonga ino a wala wha teknolosi, ai o le fōfo i o lātou i le whaafsa ngai madu i tau i te tono ngā ruenga, e pei o na ui mai ei le to tele wa mātatua. O leitu pā o li o lo maa walunga i whaamaumaunga, mai i le tol sa fultau sanganga i lalo, i a fianga o le tia i ngā ruenga, ma le tango fio le ava malosi, ma wo o toi lava i nisi o whaafita au le tula i mai, o le pule ai le soi fua. Wa ave le wha ma mafa le malo i le whaata waina o le soi fua malo loina le leio le mafau e ato toa ai le whaati nongo ngā ruenga, ma lavea inai tangata whai ngā ruenga. Wa tele te me wala a wei lumo le whaam sinonga i pei foi o le neiva yaso, le mata upo o lo o mōli e le tamai ta i tusi solo tau ta ua i a papali i sia whikel. Ai wa mai ta wina i e whaamasino, le whesuisui ia i o lona mawhauwhau i teimi umo i e whaamasinonga. O le teimi wa tua nai na wala a wai, na i oi e le tamai ta i a papali i isi mōrianga uma, ai te ena le mōrianga le whasio tangata whaamoemoina, ma tālo sangai e le mana o i te tana o i e tua. I le toe wala a wai o le mata aupu le vaso nei, ua toe sui e fo ilo na mawhauwhau e toe te ena mōrianga, ma ua whata tie le wala au ngola na mata aupu e a mata i loso e suenga i le tausanga fau. E lima mōrianga o lo whaasanga i a papali i, e awhia i le whasio tangata whaamoemoina, e lua mōrianga o le umio se a upenga matautia, tasi le mōrianga o le whao o manu atu ngā, ma le tasi le mōrianga o le whasio tangata pa i valea. O tala fawia mai Sāmoa mo le nei aso lua, manuia le nei aso whasoi foia.